Waktu dia ngeratu jurane baru pamiarsa sinarang sami wawacenan adi parwo pandekang di dia ya mungkin lan kurangan kok wawacenan sekarang ini ngantur ngelungsur agung pangmampu Kan Dios ini pinunasan si dia melungsur agung pangampul ring bakal ramit sane aturan modalan aratino sane denjang Duaning sokadi perampang bangka dia marmayang daging-daging kegiatan puniki modasar antuk ketamatan dia Purun prasanggo titian meregar ngombar gayang ke kawian sane marupuk kaguritan nepulki kanjakan titiang nagasin ini daging paso pasito so sini hatur ngajantenan sampun kirang kecil Duna sastra sampun majantenan pisan ring daging sastra daging katuo duno ngaliwati modasa tambat titiane puniki lampang luwe lihat orang dia modasar ketambetan rumah sak anak bingung utawi rumah sak anak maunya wanda dipun
malih titiang iringan juru gending niki tukang tembang yen belakasang titiang. Edang ida sangyang Saraswati masih dayang nepuk tamu ane kawasan nyarit ke pudikeun. Salah sudut semua panggilan aruna di segeromeng atur pasio basito mudasar antuk atur papolosan bisa daging babat cerita yang kikiam manggen puniki nen kangen kita wantah daging babat ngayu naga bandung maka di sigaromeng babat utawi di sigaromeng carita wenten carita naga panda nika sane bah-bahan titiang mangkin manut linggih daging sastra nen wenten kios sane carita yang dia manjok rem daging sastra utawi rem daging tatu nen kekardi sang maraga luwing imanan carita urun didiang yenaha wantah prokardin wit sang maraga utama ngecen duduk mau kami memang giledang itu sang maraga utama ngiket daging carita sane dahat utama tan kadi-kadi mangda wendangan angin nen wenten dios kawigunane punika manggen wenten nanggen titiang tadi wingo
tiang Idogane pados meton pamiarsa sinarang sami titiang sarang juru gendeng puniki wantah masih layak nyari tayang kemanten daging goreng Sane pinaku angin sedana utawi garugar nenden-nenden dia pro pipilani dosane marupa gaguritane puniki mangga sapo sang luwerate nyunggahan galang Tutuyone manggen masih dayang jadiang disedurunin kauripannya setulo sabira utawi buan walik mapi kore sani kabawas galang apa dan Iket-iketan satune utawi carita nemangken jaga sinahan titian. Bali dwipa Sejroning carita yang ditiang kowe tenan jakat balik duk sanerin Hano Prabu Kesane dumun malih kosong titiang acarita wenten para ratu sang nate ratu ane luwih mau tamon Watu renggo nami
rasane luwih mau tamu mau piseke tapi pulen dalem waktu rembon mare ngantur carita yang dia puri nidene iriko sampun sane ketatos ring puri gede lintang Asriyan purin hidupnya ngayo waktu nenten sesami ini ku asriyan Asriyan purin hidupnya asing-asing anak nyoyanin utawi nyengakin sami-sami menerbit ayun ledang Sang Prabu Nabi mari kewenangan itu sang nasoratu dah hatim mau kamu pisan utawi kalbikane sampun kajana kriya awis taruh banyak-banyak jagat barine sami-sami nyumbungan Sang Prabu lintang Malis cerita yang dijiang kue kenang amani dosa naporak kumayu wakti dahatin suwe pisan ngaledangi
Dasar suican Yuda Sang Prabu awanana pajak-pajak makasami marase wedang lekep kisi jerungen pandepan yen pake pasang dikian gegararan itu utawi ane pinaku angin baruber oleh itu sang Prabu Dharma Prabu Dios ane pinaku angin gegararan Yuda Sang Prabu keutamaan aske karakternya rauh pintidadab sanelimu sani ketakawas pancil sedikit pancil pake pasang dikian suksenang utawi tetes panjo punika wantah pewirangan sane dari mongat utamine sane kesinahan sudine sahu dasar banti saja yen pake jagaya dikian maka Catur marga yo sering punika sane pinaku angin gegararan sane ketakawas catur marga punika Rikaya utamine pewilangan sane ketiga sane kepawas peritayo punika tiga taler pinaku angin sesuluh oleh Yuda Sang Prabu Sida Panggo
made jaga yang sampun mau berubah antuk astebarate rauksane tiosaan mujang tenang tidak daga kakit nikoripan sanilabot syukur ke